kodwa abantwana benkosi engalahlani manithumela imkhuleko yenu enkosini nasibala nathi sesiphila ngokuvungula ubala nezise ezibulawa indlala singamacika abhala saze saphenduka izitha zamagama esiwabhalayo lutho okulungayo sekwaphela ngisho umfutho sesilokhu sibambe ngokudlelana umona singenalutho athokhuleka kangcono ungakhali iciko sisazobheka ukuthi khona impumelelo efanele inkondlo kwimasibheke enkosini ngoba kunamakhono aphilisa abagulayo kodwa basale begula abaphilisayo nina nizingane zosibo lodwa kodwa buka indlala isinihlukanisa amaqembu abadala bagxeka abasha sebezisa nabakade bafika endimeni pho nina maningahlangene emkhuleko izonikhipha kanjani emzimeni buka nisabhala umalume kade ehlengula ingane ekhubazekile izona inkondlo yathula nje yasonga izandla mase niphosa ithawula lesulo bale ligazi lichitheke enanda ngoba inini intambo eyodonsoza amazame emgodini hey nina yazi nina eqinisweni asiphelele masishoda ngani pho isikufunde nini ukuwinsike ngawo tshelani thina mase kufa inkondlo bawubuyiselo bala bonembeza kubanikazi babo yazi nisikhatha nobumnyama mase nifuna ukucisha lesi sibani okungcono bhalani kokugcina kududuzeke nalobhuto waboshelwa icala ngalenzanga kusukume wesimama ethukuthele ethi inkondlo yaphi masidlwengula kusasa amanxeba okulalwa ngenkana yothungo ngubani njengoba ezweni sesiphila nezilwane evungama amadoda wathulisa ethi nina nazini ngokulanyulelwa inkondlo ushawa isoko elingakukhiphelanga zinkomo ekhuluma edumbile fuvukele ngisho iziqhomo egumule ethuka amadoda mayiveza amabele ahlotshiswe ngezibazi zikacelemba athi khulumanike ngithini ngabesilisa yasukuma imbongi yathi okushuthi inkondlo kuyomela ifunde ukuzibhala yona uThixo mayizosifumbathisa ikhona lisilalisa ngendlala bashiya phansi esaqala nabo kulomkhakha sebedla imali kweminye imkhakha dothe khomba unkosazana ikhuluma imbongi ikhala ibala amathuno zakwaya abafele endlaleni ethi ngiyalibala igama lalomlisa kodwa bese nithi asiqhubeke esibhale makusahluphekana lobhuto wabhala inkondlo yejele athi ngiyaxolisa kodwa ezinkondlweni mina sengiyawubona umnyango wokuphuma kuzwakala iphimbo emkhathini lithi bathuliseni laba bayingozi bangabhala ngisho inkondlo engathungathi umbulali kameyiwa bazohlupheka bayeke ngoba beza umhlaba amawushumayela ivangeli empumelelo ethengwa ngegazi labo matshingalane basemathuneni bacathi bangavimba intuthwane mayisondele esidumbini bangobani ihleka amadimoni emkhathini ethi abasuka abamendleleni yethu ekhomba amaciko ngesiphambano esipendwe ngombala wegazi athi inkinga laba abazenza abavusi masibulalo nembeza bese becabanga ukuthi bangabhala inkondlo engatholisela abaqwayizi ngesimilo sikhona bayasiphazamisa amashumayela ivangeli ezalukwazi ezofela emhlane wendangala kulungileka bancinde lona uthi lo mkhangala azivalwe lezi zinkondlo izona lezi ezinciphisa impi yamantombazana abangisoka sigane lona kunwaba sixoli thina sifuna ukubona isokala nomkhosi lithengisela amanye amadoda ngomzimba egoli buka nje lokho kusila igazi likachitheki sebehlobisa ngezikhala ababulali babamsulwa yazi nginukelwa iphunga lesidumbu esingakaphumi athi umzukulu umkhulu ngibekeni izandla kuvuka imizwa kulayini mangithula idilozi likakhulu mabefuna imali beze ngapha ehlane bazokhonza uNkulunkulu odukisanayo ungabusabuya somandla uthi umfundisi kushumayeleka kanzima mekade agcina ukulala nelunga lebandla